ću vam pokazati top 3 najbolja sladoleda na svijetu. Pa hajde da krenemo. Znači, prvi najbolji sladoled na svijetu je King. King 7 Secret Extra, znači sa višnjom, gledajte kako on izgleda, baš je dobar. Košta 85 dinara iz Srbije, 2,5 marke iz Bosne i 1 eur iz Hrvatske. Znači, sa Kingom smo završili. Drugi sladoled najbolji je Macho. Macho drugo ekstra košta 1,5 marku u Bosni, 45 dinara iz Srbije i 80 eura iz Hrvatske. I sada treći najbolji je Leonardo DiCaprio čokolada vanila sladoled. Košta on marku 20 iz Bosne, 60 eura, 60, ne 60, bunio sam se, znači 60 dinara iz Srbije i dinar 60 iz Hrvatske. Znači, to je bilo to što se tiče te trojke. Nadam se da ste uživali. Vidimo se vrlo uskoro. Ćao!